колеги? За каков состанок станува според Значи, редовна консултативна средба на председателот Ахмети. Денеска се тука и подпредседателите, се разбира и членови и ние од тесното председателство. Разговараме за тековните прашања во однос на разговорите. Така да не е состанок во кој што ќе се донесе одлука, туку е консултативен состанок за да се види до каде е текот на разговорите. Видовме дека тука подпредседателите дојдоа, што значи дека може да се очекува деновиве да се свика централното председателство. Дали при крај се речем одлуките? Значи, централното председателство ќе се свика тогаш кога работните групи ќе имаат усогласен материјал. По однос на прашањата кои што ДУИ ги има поставено како услови без кои се не може, еден од нив е и законот за службената употреба на официјалната употреба на албанскиот јазик, предлогот кој што е доставен од ДУИ, како што реков и претходните денови, не е почетна позиција за преговори, туку е услов без кој што се не може, текст кој што не може да биде предмет на преговори и да се стесни во ниту една форма, ни во ниту една буква. Тоа сметаме дека е оптимумот кој што го предвидува рамковниот договор, кој што го предвидува Уставот на Република Македонија, значи во ниту еден дел тој не излегува од Уставот, меѓутоа го решава оваа прашање кој што е останато како нерешено од рамковниот договор. Така да не е предмет на преговори текстот на законот, туку прифаќањето или неприфаќањето. Дел од коалиционите партнери, односно албанските партии кои што беа подписници на албанската платформа, кажа дека ако треба ќе се заделя во Уставот. Тоа беше од Алијансата за албанците. Дали тука имате сите прашања кои што бараат промена на Уставот, а се предвидени во платформата, се всушност потреба за започнување на македонско-албански диалог. Значи платформата беше постигнување на албански консензус, внатреалбански консензус за да се започне албанско-македонски диалог. Бидејќи промената на Уставот ги надминува меѓупартиските односи помеѓу две партии, туку бара вклучување на сите партии кои што се представени во парламентот, бидејќи е потребно двотретинско мнозинство. Значи сите прашања кои што задираат во Уставот и бараат промена на Уставот, за нив е неопходно започнување на македонско-албански диалог. Да ни кажете дали ќе има некоја изјава за медиумите после овој состанок? Не, затоа што ви кажав дека е консултативен состанок, не е состанок во кој што нешто ќе се одлучи, туку само се прави преглед на досегашниот тек на разговорите и преговорите. Се очекува недела председателство да се свика? Председателството ќе се свика во моментот кога ќе има материјал кој што е усогласен помеѓу работните групи. Ош таким консултативи креаторите Ахмети, me antarët kryesisë ngushtë partisë për të parë rrjedhën e bisedimeve të deritanishme, nuk është takim në të cilën do të sillet ndonjë vendim, po thjesht është një monitorim, një monitorim i procesit bisedimeve të deritanishme. Kryesia do të thirret atëherë kur grupet e punës eventualisht do të mund të harmonizojmë një dokument ndërmjet dy grupeve, atëherë kryesia do të vlerëson mjaftueshmërinë e atij harmonizimi. Që bëjt takime me lancën për shqiptarët nga Bashkimi Demokratik për integrim në kuptonë për media. Se komentojnë mos pjesëmarrjen e PDSH-s dhe pjesës nga Tash mbetet ata të japin qëndrimet para mediave po edhe para qytetarëve, sepse nuk janë pjesë e realizimit të platformës së nënshkruar bashkarisht ndërmjet gjitha partive politike shqiptare. BDI do të jetë konsekuent në çdo takim që ka të bëjë me platformën e përbashkët. Mendojmë që janë kontekste këto historike të arritjes së konsenzualitetit ndërmjet partive politike shqiptare, secili që do të jetë prishës i atij konsenzualiteti do jetë përgjigje para popullit. Është zgjidhur çështja gjuhësike? Drafti i cili është dorëzuar nga BDI e koordinuar me partitë politike tjera shqiptare është optimumi që duhet i nevojshëm për të zgjidhur këtë çështje të mbetur të pazgjidhur nga marrëveshja e Ohrit. Teksti i ligjit nuk është çështje e negociimit, por pranimi i tij si i tillë ose mos pranimi, domethënë ne nuk do të lejojmë të negociojmë mbi tekstin e ligjit dhe nuk do të lejojmë që ai të ngushtohet në asnjë formë ose të hiqet një shkronjë atij ligjit, për shkak se mendojmë se gjithçka është në kuadër kushtetutës dhe është optimumi për zgjidhur këtë çështje për këtë fazë.
Ка përgjigje, vërejtje, tash janë këto qëllimi i këtyre bisedimeve është pikërisht kjo, për të monitoruar, për të bërë një prerje të bisedimeve të rritannishme, por nuk është takim në të cilën do të sillen vendime. Faleminderit.